navuga ngo ibi byo ni comedy na kamaramaza never baramwambuye banga kumuhemba bureka wumve video hano baramuheraniye cyangwa arabaheraniye abarundi baheraniye never banze kumwishyura cyangwa ni comedy no gutwenza abantu cyangwa ni biri seri cyangwa ahubwo wowe uheraniye abarundi reka nkureke ibandanyirize wumvirize vite du proposi vite du proposi vite ko ndavuga intwari ibereye muravye ingena igihugu cyama kiriko kirahomba ubu niho mubona akamaro k'intwari ibereye mu gihugu twamategeko turabivuga yuko uwo muntu wese ahembwa n'igihugu akorera igihugu ategerezwa kumenya ko ari umukozi w'abene igihugu ajeje kubungabunga ivy'abene igihugu rero novuga nti yango ntasuzuma rikiba ubijeje ntajeje kubikora kuko nakamara amazi ivyo mbonye none ubwo rugomero rw'umuyaga nkuba gwari kumara imyaka ingahe nuvuga yuko bobo bavuga bati turerembeze ko utuntu babone ifoto hama bishake bisenyuke bigiye murabona bimwe vy'amabarabara bibomo kari tarahera kubakwa none ntimubona ko izo zabomotse zitarahera kubakwa kandi murumva ko bamaze baciye bariha ibice 60 kwijana vyararishwe niyumvirize abo bantu bitwa ngo nibo bariko bakorera bene gihugu tuvuze rero abakozi ba bene gihugu n'umuntu azi kubungabunga amenya ko ariko yibakira gwiwe nyene nico ntanguye kubona icambere na kamaramaza na genda maramaye nk'userukira igihugu kubona miliyaridi 54 zisohoka ukarondera iyo zagiye ukazibura na kamaramaza mugabo ko buturi mu gihugu gifise ingingo twiyemeje kugwanya bakaboko ayo mahera ntizoyaheba ico nico cambere wabajije uti mugiye gukora iki ubwa mbere womenya ayo mahera ntizoyaheba ntituyaheba bategeza kuyariha ico ni cambere ikigira kabiri umugambi ntuzohebwa umugambi utegerezwa gukorwa kandi abahera yacu ategerezwa kugaruka rero ubu giranje fata ingingo umushikiranganje turi kumwe ndagusavye mu ndwi zibiri mbe mbona abantu bose bari muri vyo mwamaze guharura ivyo nonekaye kugira ngo uwo mugambi tubandanije tumenye tuti ni giki gikomeye dushikirije ababandanye uwo mugambi. Umukuru w'igihugu agahamagarira indongozi n'abajejwe intwaro gukurikirana ibikorwa byabo barongoye hamwe n'ishigwa mu ngiro ry'imigambi ya leta kugira ngo leta ireke kwama yahomvye. Ikiri novuga no kubitira akagohe indongozi zose z'igihugu ntibame bicaye mu biro ngo bariko barabakorera akamara maza nawe warira. Perezida w'u Burundi ahembwa miliyoni 10 ku kwezi. Perezida w'u Burundi bakamuha miliyoni 5 za buri munsi zo gusoma, miliyoni 5 zo gusuma nta kindi kintu kirimo. Perezida w'u Burundi ukubyizo miliyoni 5 n'imisi 30 ni miliyoni 90 ukwezi kwagira itariki 31 zikaba 90 nizo. Perezida w'u Burundi ibyo bimugendaho 5 zo gusuma za buri munsi 10 za buri kwezi. Perezida w'u Burundi ahabwa imodoka 20 zimwunguruza we n'umupfasoni wiwe n'abana biwe mu ngendo zo mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu. Abarundi bamwishyurira buri kimwe cyose udakuyeho na every. Perezida w'u Burundi afite ibirimba 5 abamo cyangwa se ahantu hatanaba hatandukanye nkuko wavuga ngo akarorero afite Jabe aho kuba kumutakuraho kuba 2 Nyakabiga 3 Buyenzi 5 Musaga Sava afite ahantu 5 hose ho kuba cyangwa se ibirimba 5 ashobora gutaha ahashaka cyangwa hagomba leta imwishyurira azed hakayoya. Perezida w'u Burundi
abana be bakeneye kwiga cyangwa icyo bakifuza cyose abarundi bakishyura ku buntu. Perezida w'u Burundi umugore wakeneye kwiyunguruza cyangwa se abana ni ku buntu. Perezida w'u Burundi ntabwo yiyambika, leta imwambika kuva ku ishesheti no kumwogosha cyangwa se kumumwa, abarundi barabyishyura. Perezida w'u Burundi leta iramuvuza n'umugore we n'abana be, ibyo abarundi bakabyishyura kwa bre gusa. Perezida w'u Burundi akeneye kwivuza mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu ni leta ibyishyura. Ingendo zo mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu ni abarundi babyishyura. Mvuze leta ari wakumva leta akagira ngo n'undi muntu uri kure, ni wowe uteze amatwi aya mayinite waguze, izi mega waguze, ikori utanga, ayo papa wawe yatanze cyangwa ayo donke, ni wowe ugena ubwo buzima bwa perezida neva. Perezida w'u Burundi ibyo byose agomba kubikorerwa kwa gusa. Perezida w'u Burundi niwe muntu mu gihugu cy'u Burundi ufite uburenganzira bwo kuba mu birimba bitanu, agahabwa miliyoni 5 zo gusoma za buri munsi. Umva ko mukize cyangwa mwateye imbere. Aya mafaranga ni itegeko riyamugenera, n'abarundi bagomba kuyamuha. Perezida w'u Burundi igihe azaba atari ku butegetsi, yavuye ku butegetsi, ibi bintu abihabwa nta na kimwe kivuyemo uko byakabaye. Icyo akora ashobora guhita ahabwa umushahara uri munsi y'uwo yahabwaga, ariko nawe uri ku rwego rwa minisitiri, nibura pro minister. Perezida w'u Burundi ni ukuvuga ngo ni Imana cyangwa se murumuna wayo, cyangwa se niwe muntu igihugu, ubwo bene gihugu bose miliyoni 14 bagukata amafaranga y'ubuzima bwa perezida. Noneho rero akamaramaza agashengura abarundi, kagashengura n'umutima, kagashengura buri muntu wese ukurikiye Imbabazi TV 3. Ibyo kubihabwa no problem, nta n'ishyari vraiment, nta n'inzigo oyaye, bihabwa ino shaka kongera n'ibindi. Ariko se umusaruro w'ibyo uhabwa urihe? Ntushaka guhembwa amafaranga miliyoni 10 ku kwezi ugahabwa 5 za buri munsi, bakakurihira ubuvuzi, bakaguha ibirimba 5 byo kubamo, bakagukubita imodoka 20, bagafata abana be bakabaha buri kimwe cyose n'umupfasoni wiwawe, buri kintu cyose abene gihugu bakakigukorera. Habura iki ngo batunganyirize? Habura iki ngo igihugu giteze imbere? Habura iki ngo bagirire ikigongwe? Habura iki ngo bababarire? Habura iki ngo biyumvire? Habura iki kugira ngo nabo babone igitoro, babone nuko baguha n'ibiruta ibyo? Habura iki kugira ngo abaheze muri mu mpimba basohoke nta yandi mananiza? Habura iki ngo babone amase barime, babone ibyo baguha mu bye? Byagenze gute? Ngewe ibyo mvuze ni bike, kuko ntabwo urupapuro rw'iby'itegeko ryemerera perezida byose ntabwo mbisoma. Kuko n'umutekano we hari umutwe uruta indi mitwe yose yo mu gihugu ujejwe kurinda perezida n'umugore we n'abana be. S'il vous plaît, turetse guhendana, Imana iguhaye ubwo buzima, ntiwahagurutsa ibiremo burura ibipfamatwi ugahagurutsa ibimuga, cyangwa ukazibura impumyi, cyangwa ugatabara abafite ubumuga bivanye n'ururimi rw'igihugu urimo uko mubita cyangwa mubyita. Sorry, ndagira ngo mbaze, habura iki muri ibyo byose umuperezida akorerwa? Nta mazi ariha, nta matara ariha, leta irabyishyura. Nta mupangayi uraza ngo akubwire ngo imba, ariko arajwe ishinga n'imirima ye n'abana be n'umugore we.
Imana ihora hose. Inkuru mbi n'inkuru ibabaje nuko ibyo byose akorerwa nka perezida, nta no gufata abarundi ngo abitura kangana uku avuga ati nibura sindi bukore nk'Imana ariko 60% reka asubize ibibazo abarundi bafite. Mubonye inzu zabomaguritse, mubonye uruganda rwakabaye rwaruzuye, none se uru ruganda rwasenyutse cyangwa rwahagaze leta yarabanje irimuka cyangwa igihugu cyarabanje kirebe iyo gihungira barahungutse? Ntabwo ari mu buru uriya mushinga ntuzwi na leta si uwa leta. Ni ukuvuga ngo akamaramaza cyangwa se ibintu bihambayemo hano ushaka kumvikanisha ni uko umurundi yiga akimara akaguha ubwo buzima ariko wowe ntumuhe ubwo buzima, ahubwo n'ubu mukaba muri mu magambo yo kubatyoza, kubasuzugura, kubatuka, kubabwira nabi, amakinga murayafata, amabajaje muraca, buri kimwe cyose gikora nabi, kigenda nabi, kandi wowe baguhaye ubuzima busuko. Ni gute umuntu atabyozwa? Nimubona rero umuntu cyangwa abantu birukankira gushakisha uko baba abaperezida, ni ibi birukaho, ni ubuzima buba bumeze nk'ikizi, nk'umushwi uri mwijima imbere, niba utamenya izuba cyangwa imvura ukaguma uri ahantu mo imbere. Ni nk'inda bibungenza, umwana urimo imbere no probleme bamuha byose, kandi bakabimurira, bakabimuhekenyera, bakamwoza, nyina yakoga umwana akaba roze, nyina yaseka umwana akaba arasetse. Nibyo na perezida afashwe nk'akayoya. Habura iki kugira ngo nawe asubize ibyifuzo by'abarundi? Bwana nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Burundi, habura iki ngo nawe abarundi nibura ubabwira uti mu mpemba neza? Kuko mu bantu bamburwa perezida ntarimo. Perezida w'u Burundi navuge niba hari uwamwambuye, nta kwezi bamuheraniye, nta mezi 2 bamuheraniye, nayo ahabwa buri munsi ntayo bamuheraniye, ahembwa umushahara we ukuri kwami. Ariko abarimu bataye igihugu bahunga, baganga bati igihugu bahunga. Hari ubwo igihugu cy'u Burundi kiri mu bihano byande, ninde wagishyize mu bihano kugeza ubwo neza na neza, ninde wakiroze hakabura gutekereza gupfa no gukira kigasoma nturi umunsi ukira ijoro rigacya, umunsi ukira ijoro rigacya, umwaka 1, 2, 3. Ariko Neva yararyohewe, numvise avuga ngo nzongera niyamamaze muri manda ikurikira, ngo kubera ko ufite experience noneho yo gukora ngo akazi. Mu busanzwe perezida w'u Burundi byinshi akora, bimwe mpamenya ko ari ukutabimenya, ibindi arabizi. Hari igice kimwe cy'uko asobanukiye ko ubutegetsi buriho ari ubw'abahutu, hari igice kimwe asobanukiwe cyo kugumana ubwami mu ntwaro y'abahutu, hari igice cya kabiri perezida w'u Burundi adasobanukirwa, kugirira neza abarundi, kwagura iterambere n'ibikorwa bihambaye. Perezida w'u Burundi ibyo bintu ntabwo ajya bijyamo. Iyo umubwiye uti, ejo bundi baramubwiye ngo nashyira amasitasiyo ku mabarabara, imodoka z'imiyaga nkuba zibona uko zinywa, ati bije yarangije gutangwa, niba hari umugwizatunga washoye business yo kurya agurisha imiduga hano y'amashanyarazi cyangwa y'umuyaga nkuba, hagira undi mugwizatunga ushyiraho amasitasiyo, naho leta ntabwo ari ngombwa. Perezida w'u Burundi n'umwe uvuga amagambo ukibaza n'ay'umuperezida cyane. Nyuma y'ubu buzima ari wowe Imana yabuhaye, ari wowe Imana yahaye kuba perezida, urumva abarundi babaho gute? Cewe ku kanje gato ari Imana yabihaye, ikintu nagabanya ku buzima bwanjye n'umutekano. Ariko izi miliyoni 5 za buri munsi
nahahisha kuko yenda perezida agira abashyitsi, ariko ntibikwiye kurenga miliyoni y'amarundi. Koko nubwo ikiro cy'inka cy'inyama cyaba kigura 80,000, indi kiro cy'ifi kikagura 80, n'ikiro cy'inkoko kikagura 80,000. Turi muri Afurika, we anashinga inaka avuga ati sohora toni ya buri kwezi y'inkwavu y'inyama. Afise imbata, afise iki, buri kintu cyose perezida arakifisiye. Habura iki ngo yigomwe izo miliyoni 5, ni miliyoni 90 zirenga ku kwezi, azohereze mu ntara ya Ngozi, ubutaha mu kundi kwezi azohereze muri iriya ntara, mu kundi kwezi azohereze muri iriya ntara. Niba koko ari Sebarundi ndakaba mama buntu bagafasha igihugu habura iki ngo izo 90 azongeranye tugura igitoro, niba koko akunda igihugu. Hari ibintu rero mpamya ko ubwo bwenge ashobora kuba atabufite bwatuma abarundi bamukunda bakamusasira ibitenge akandagiraho. Koko abarundi bayoboye neza, kabatwara nk'uko Kagame atwaye, kabatwara nk'uko Putin atwaye, kabatwara nk'uko Traoré atwaye. Je ntabwo mvuga ngo batware ngo perezida wica ngo no mu perezida mubi, oya, ngo nta mwamutwarira inkota ubusa, ahubwo ibikorwa ageza ku bene igihugu nicyo kigaragaza, nicyo kiranga perezida. Naho Putin arica, ariko ndi umufana wa Putin, no mu Rwanda nuko, ariko ndi umwe mu bantu bashyigikiye perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ingingo zose yafata nubwo nanjye zambangamira, ariko sariyoti urahafande kabisa. Nukuvuga rero nta mwami ugendanira inkota ubusa. Igihano cy'urupfu cyavuyeho, habaho igihano cya burundu mu mpimba, umuntu ashobora gupfa, cyangwa nyine guverinoma ikakurasa cyangwa bakakurasa ku mpamvu no muri gereza baratoroka bakabarasa, ni leta iba yabishe bariya. Ariko se niba bapfuye noneho nta nibarabara, nta n'igitoro, nta n'ibiryo, nta n'amazi, nta muyaga nkuba, ibintu byarasidaguritse, ibintu byarahomvaguritse nk'uko mwabibonye muri video, hari ubwo icyo gihugu tujyanwamo, icyo gihugu turi kujyamo ni igihugu gani? Hari ubwo uwo muperezida koko tugusengere dushyira amavi hasi ngo mwami Yesu utugumirize perezida nagumeho? Twebwe Yesu yaravuze ngo urugamba turimo ntabwo ari urw'umubiri, ngo iyo ruba urugamba rw'umubiri nari guhamagara abakomeye ngo nabo bakafasha, ariko urugamba arimo n'urw'impemu. Ni ukuri tukuvuge nk'ukuri, perezida w'u Burundi bwasubiye inyuma, Uburundi burabishye, Uburundi bwarasuzuguritse, bwataye ikuzo n'ijambo. Aho none se tuyaze niki abarundi bari kugukorera perezida batagukoreye? Nose ubwo ninde urimo uwundi uheraniye uwundi ninde? Perezida w'u Burundi aheraniye abene gihugu, kandi ridene abarundi mbakuriye inkoni ku gishyitsi, ntajyo neva zishyura ngo abahiterambere abashikane Kanani, ibyo neva ntabyo yakishobora, ntabwo yabivamo. Ariko umwe yarayamaze aravuga ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Perezida w'u Burundi itiro arimo ararivamo, kuko abarundi bari gusoma nturi. Yesu yigeze agendana n'abigishwa be ngo arasinzira, ariko ngo baramukangura, mwigisha ntubabajwe ko tugiye gupfa? Neva babajwe n'iki mu gihugu cye? Ubutare burimbwa, twavuze biriya leta, twavuze biriya abarundi bamuha, ntabwo twavuze amahera ava mu butare, ntitwavuze inkunga ziva mu mahanga, ntitwavuze ava muri Kongo, ntitwavuze izindi ava hanze niyo menshi kuruta ariya. Amahera ava hanze ni menshi, ntabwo miliyoni 10 ahembwa ku kwezi,
ahubwo ku kwezi ashobora kuba yinjiza atari munsi nibura ya miliyoni nka 30 nibura 30 miliyoni cyangwa se 70 miliyoni uko ukuvuga abari nko mu bihumbi 70 by'idolari nibura baye make koko Kongo irimo amafaranga n'akatari amafaranga. Perezida w'u Burundi rero ashobora kuba ari mwitiro, ariko Yesu niwe ushobora gukangura ubwenge bwawe cy'amatwi cy'amaso yawe ukabona ko ibi bintu atari byo vrema. Nje navuga ngo CNDD-FDD nubwo bagukomera amashyi bakavuga bati mutware sai Barundi baraguhema barakubeshya kubera ko uko uyobora n'aba Barundi, uko ukora nabi, uko ugenda nabi, uziro turuva umugambwe CNDD-FDD abantu bawanze n'inzoka yawo buri kimwe cyose cy'abadede ubone Imana yagitsembye mu gihugu kubera gusamara. Iyo abo badede bagukunda bakabaye bakwegera bakakubwira bati buri gukora sibyo n'ibisibyo n'abarundi aho turi siho n'inzira turimo siyo. Ntabwo ngiye mvuga ngo mukopete n'u Rwanda rwarabasize sava kira mutu na gikapo cyake, kandi u Rwanda ntabwo ruri gushaka iterambere ryo kujya gutera u Burundi. U Rwanda gushaka iterambere mu nyungu z'u Rwanda. Rero ariko tuvuge tuti nibura u Burundi ntabwo buteye imbere, ariko ukeneye ubuzima ekipima je komasira ubuzima bw'ibanze araburonka. Ariko nagira ngo nkubwire ko ibyo byose bakorera perezida ararira akavuga ngo uwo mushahara ntiwamaza, abakozi ba leta bararira. Ubwo se niba perezida arira akavuga ngo bampemba duhera duke, umusirikare ahembwa ngahe, umuganga ahembwa ngahe, umwarimu ahembwa ngahe, bamurihira iki, bamufasha iki, ko no kwivuza benshi birihira. Nusubwo niba perezida arira ko miliyoni 10 ku kwezi zitamuhagije bamuha 5 za buri munsi, perezida ntakanguke ngo avuga ati ye ubukene bumeze nabi koko, miliyoni 10 bampa ntacyo zimarira, 5 za buri munsi ntacyo zimaze, ubwo utabona na miliyoni 1 ya buri kwezi we amerewe ate, we bimeze gute? Nukuvuga rero perezida w'u Burundi ntabwo ari ngombwa ko twebwe ngo twavuze ngo niyo mpamvu ngo oya, ibikorwa nibyo bikugumisha ku butegetsi ukora, n'ibikorwa ukora nibyo bishaka kugukura ku butegetsi. N'ubuhanuzi twahanura n'indirimbo twaririmba n'inyigisho twatanga, ibikorwa nibyo bishobora kuguha kuba perezida igihe kirekire, kandi n'ibikorwa nibyo bishobora kuguha ko utaramba ku butegetsi bwawe. Dushyize ku ruhande iby'imwembe tukagaruka mu mubiri, Xi Jinping y'Ubushinwa ibikorwa bye nibyo bimugize kuriya akaguma ku butegetsi. No kuvuga abaperezida bose bakomeye n'abakomeye n'abazakomera, umuntu akomezwa n'ibikorwa. Iyo ukora ikibi umenyekanira mu bibi, iyo ukora ibyiza umenyekanira mu byiza. Birongo nukora ibyiza uzemerwa. Rero perezida w'u Burundi mpamya ko jewe n'umutima wanje nta n'umuntu n'umwe ukwiye no gutinyuka kuvuga perezida mu kanwa ke uko yiboneye, kuko Bibiliya imuha icyubahiro gihambaye. Reba Abarundi bose baguteranyiriza ubuzima bwawe bakabwubaka, utatse n'igicurane yivuriza Dubai. Uwize ishuri risanzwe yaba yiga muri Canada mu bana ba Neva, urya nabi mu bana ba Neva ku munsi yabajya kuko afite abana 6 niba atari 5. Ubwo umwana ku munsi yandikiwe buri muntu ni Emilio cyangwa se 800. Mu by'ukuri igihugu ntikigukunda. Hari igihe rero ngo igihugu gishobora kugukunda ukakereka kucyanga. Abarundi baragukunda, n'ikimenyimenyi imyaka 6 urayirangije, niba atari 4 ni 5. Ibyo ari byo byose manda imwe irarangiye. Mugabo bakweretse urukundo, ariko wowe ngo ufite akagwi k'abantu 100 bakunaniye.
ibyo bintu rero ubundi wakabaye unavuga uti amahera ndayagwije ngiye no kujya mpabwa ibintu bya gusa. Uyu munsi ugatanga imihoho ukajya mu buzima busanzwe kandi umushahara ukagumaho n'ubuvuzi bukagumaho, ukareba undi muntu cyangwa mugasenga Imana ikabaha indi nzira. Uburundi nibugume gupfa, abarundi nibagume kwangara. Reba abantu bapfira mu mahanga, abantu baruhiye induta, abantu baruhiye mahama, perezida uhembwa amafaranga angana uko, nta bufasha namba. Ziko mutagira umutima w'ikigongwe, nta n'impuhwe. So reka nze twigire mu gice cya kabiri kivuga butumwa, ibi tubyihoze n'akamaramaza. N'akamaramaza vraiment, kuko mpamya ko birateye agahinda ndetse n'umubabaro. Zokwama uzigira zikutazomumukira inara mukanguye zizigira Yesu gusa, zizigira niriho Yesu kuzacisha mukirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa muri kiga n'umuco hamwe mu Imana yera. Iyanyana sinema zizigira Yesu gusa, zizigira niriho Yesu kuzacisha mukirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Iyo merewe neza ubugingo ndahirwa, iyo ngowe ndasenga zizigira umwami wanjye, zizigira niriho Yesu kuzacisha mukirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Uko bukeye nzama zizigira umwami wanjye, mu bizumba mu byose zizigira Yesu gusa, zizigira niriho Yesu kuzacisha mukirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa, zizigira niriho Yesu kuzacisha mukirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa, zizigira niriho Yesu kuzacisha mukirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa, zizigira niriho Yesu kuzacisha mukirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Reka tuyage mu gitabo cy'imigani, igice cya 20 umurongo w'10. Haravuga ngo ibipimisho biciye ukubiri n'ingero ziciye ukubiri, byombi ni ibizira kuwiteka. Ndasubiramo, ibipimisho biciye ukubiri n'ingero ziciye ukubiri, byombi ni ibizira kuwiteka. Iri jambo ni Salomo waryanditse avuga ubuzima abana b'Imana babaho cyangwa bakwiye kubamo. Uzabona umuntu agiye ku ibotike cyangwa muri shopu naka, ababwire ngo mumpe irobo, mumpe inusu, mumpe inusu robo, mumpe ikiro, mumpe ibiro 20, mumpe ibiro 30 cyangwa 50 kilo bivanye. Umuntu gupimira mu muhinyamimwe, mu muhe ikintu cyose baguhaye bakakugerera ibyo bita gera comptabilité, abayize murabyumva, shimi. Ibintu byo kukubarira cyangwa kukugerera ni ikizira, byombi Uwiteka abyanga urunuka.
ariko isi turimo abakirisito basa naho babyakiriye cyane abo ku mugabane wa Afurika. Twifuza iterambere, twifuza kubaho neza, twifuza kugenda mu buzima bwiza, mugabo akamaramaza nuko umukristo, ntabwo ndumva umukristo uvuga uti Imana nk'umugisha nanjye ngire stoke yuzuye y'ukwezi cyangwa y'amezi 2 cyangwa y'amezi 3 cyangwa y'amezi 5, ari umuhanuzi cyangwa ari undi muntu ngo agire reserve. Ariko abazungu bo niyo bakoze imiduga bashyiraho reserve, ni ukuvuga kuba ufite ibyo kurya ugateganyaho n'ibizameneka cyangwa n'ibizangirika, guteganya ubuzima bwo mu rugo rwawe, ukavuga ngo hagomba kuba hari imiti mu rugo rwanjye, hari amasengesho, hari amashuri, hari siyanse, hari ibyo kurya, hari ibyo kwambara. Ofete umuntu w'Imana abayeho nk'uko perezida twavuze hariya habanza abayeho. Ko niko kuri buriya n'ubuzima bw'abantu b'Imana, ntabwo ari ubuzima bw'abaperezida gusa, ni ubuzima bw'abizera n'abemera Imana. Ese ujya ugira ibintu wanka ku buzima bwawe ukagira n'ibyo wemera ubisomye muri Bibiliya, kuko biravuze ngo ibipimisho, ingero byombi ni bizira kuwiteka, ngo byombi Imana ibyanga urunuka. Kugenda rero bakakubwira ngo nibamuhe inusu y'umuceri, ariko nimvuga uko hari abadukurikiye bafite byose, icyo Imana yarakivivuye ahubwo wowe ukamushima. Ariko hano hari abadukurikiye bahahira muri Ndagaswi, bahahira muri small market, batazi supermarket ahiba. Ku mugoroba akagenda akagura ibijumbo bya 2, ivoka, umuhumwe. Doke ubuzima nakita Ndagaswi, bwa buzima bwa nyuma busigaye bwo muri Afurika. Koko ntiwakiyunguruza uko ushaka, ntiwazga icyo ushaka, ntiwakambara icyo ushaka, ntiwajya aho ushaka. Uri muri gereza itagaragara, ariko ni gereza nayo. Kuko hari gereza izwi satarari cyangwa prison cyangwa impimba, iri dabo iriya nyine bagushyiramo noneho ho biba bihuhutse. Ariko no mu buzima busanzwe twe turi hanze naho harimo gereza y'ibipimisho bidutunze n'ingero zidutunze. Ntabwo mvuze rya jambo mu Kirundi bavuga ngo ni umucangero, oya, ingero n'ibipimisho ni ibintu bageraho bakavuga ngo biragera muri mitro, muri metero, muri dekametero, bagapima nyine mililitiro. Iyo rero bari kuvuga ngo ni litiro imwe y'amata twese mu rugo tuyisangire, turi abantu 8 basukemo amazi kugira ngo dukwire, twese mu rugo murateka ikiro cy'umuceri kugira kidukwire, murateka ikiro cy'akawunga kugira kidukwire. Umuntu yakabaye aje agahaga agasigaza, n'iryo tegeko. Turiho mu buzima navuga bwa Satani cyangwa se ubuzima bw'umwanzi. Ntabwo turiho mu buzima bw'ijuru, ntabwo turiho mu buzima buhambaye bw'impwemu n'ubugingo. Turiho mu buzima navuga ngo ni ubuzima buri underground, busuzuguritse, bukengeretse, hahandi ushobora no kujya mu bukwe ugasanga bakwicaza inyuma. Ofete turiho mu buzima bubi, turiho mu buzima bubi. Ni ukuvuga rero abakristo bakwiye kuba bahindura isengesho no kwigisha n'imyumvire, natwe abigishwa tukayihindura. Koko ntabwo dukwiye kubaho ubuzima bw'igisigara cyangwa ubuzima bagukuburira cyangwa ubuzima bagusigariza, abandi bakabaho twe bakadusigariza ubuzima tubaho. Tukambara ibyo bashigaje, bakakubwira bati umuceri nimero ya mbere na nimero ya nyuma, wowe urya nimero ya nyuma. Bati ibiraya nimero ya mbere, wowe ibiraya urya ni nimero ya nyuma. Impuzu nimero ya mbere, wowe uri pirate nimero ya nyuma. Imodoka nimero ya mbere, ugenda muri nimero ya nyuma. Ibintu nawe ureba ukavuga ngo none se jewe harya mvukira 9 nk'abandi, ndi umutwe, ndi umurizo.
ndi urwabya rw'ibiteye isoni, ndi urwabya rw'iby'icyubahiro ufite bikagucanga cyangwa bikagukuba. Senga niba uri umunyamasengesho, uhindura isengesho, usaba umugisha ku gihugu, kuri twese. Imana ikangura ubwonko bwacu, ikangura ubwenge bwacu, natwe tubashe kubaho ubuzima nimero ya mbere, kandi tubeho muri nimero ya mbere, twere kubaho muri nimero 2, 3, 4, 5, nimero za nyuma ni za nyuma nyine. Ni ukuvuga rero, navuga ngo reka mpinire hano, mbifuriza umugisha n'amahirwe yo gusobanukirwa no gutahura. Ni wowe urwanira uburenganzira bwawe. Imana igira ibyica, ibyihagarika. Umwaka utaha nk'iki gihe uzatanga ubuhamya ku Mbabazi TV 3 uvuga utubu nanjye sigaye shobora guhaha nimero ya mbere, nkambara nimero ya mbere, nkagenda muri nimero ya mbere, n'inzu mbamo ni nimero ya nyuma, nkaryama kuri matera nimero ya mbere. Naho niba ibintu byose uri nimero ya nyuma, nakwambia tu shyira amavi hasi, Imana ibigufashemo, natwe tugushyigikire kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimiye Data, uduhaye ishya n'ihirwe n'umugisha n'amashimwe, icyubahiro ni icyawe. Duteye intambwe imwe, duterere 99 uduha umugisha ku bwa Data n'Umwana na Mwemu Yera. Amen. Asante. Merci beaucoup.